Kulumak lishabilesil likakwa Jesucristo, Jois Ibaom San Mateo. Nakiulag ni Jesús sa Estepas Cesarea de Filipo, kispas de Bistolop. Anili kakolbek naknikisye litinamit. Kesche, Juan nagayok nakalakuang akupsunga, Juan kepche nagayok nakalak Elias. Ut cualquier crichik ni que yo nakan la Jeremías malajo nakre ni profet. Utlaesh anin lain naknikitye. kichakok lang Simon Pedro ut kische. La ti Christ, di ralali chuchukil Dios. Kajuanak ni Jesús kischere. Usyakake asimo ralat la Jonas. Shpanak mokoa talitzeh kolej chimokolikikelash kutuk chakwain. Aban ninchurel chukwa. Utlain ninkiakwe la atak Pedro utsashpen li pekain tinkohoblin igles. Utishkwankilish balba inka tanum tak sashpen. Tinke ba kwelish lawil ish ni makwal kwankila lichusha. Litabak sarupchichoch bakok akwi sachusha. Utlitahil sarupchichoch itok akwi sachusha. Ratin likakwa, Insan yo kapakwa.